Sinda kuwa ibonge inkosi. Lokho kusinda kwethu kungokungena nje ebese kuvunguza umoya wonyazo ovunguzayo lapha ethempelini ebese isifo siyikhashele kumuntu siphume aphiliswa kabonge uNkulunkulu. Yilo uNkulunkulu onjalo esimlandelayo. Okhuluma ngezwi bese kuba khona ukuphila kumuntu. Akudingi ukuthi kufanele azakuthinte. Akudingi ukuthi kufanele enze izaba ezithile ukuze uphile, kodwa ukhuluma ngezwi umuntu ebese yaphila. Emtheni yakwa-Israyeli kwakuze kube khona ichibi elalikhona kwakuthiwa ichibi laseBethesda ekwakulindwa ingilosi eyayingaziwa ukuthi iyokwehla nini ezulwini izozamazamisa ichibi. Ebese kuthi bonke ababezinkubela nababezishosha nabebengaphilile benokufa belinde leyo ngilosi mayisifikile bese begijima beyoyiphosa echibini bese bephila. Uma bezophila abantu benkosi bebuthene labo abakwazi ukuhamba bebenenhlanhla ukuyiphosa bese kuba khona lo yisishosho ongakwazi ukuhamba olokhu ahlala iminyaka lapha eduze nechibi eseduze nokuphila kodwa uhlela iminyaka akaphili. Mayehlela iminyaka kuthiwa kwase kuqhamuka inkosi uKristu. Uma iqhamuka yethi ikhuluma naye ithawo wawusuhlala lapha wena kutheni ungahambi, wayesechaza indaba ukuthi hayi angikwazi mina ukuyiphosa la kuyaye ukuthi makufika ingilosi zamazamisa ichibi ngithi ngisabathe nami ngiyabhaquza ukuthi ubani ongangithatha bonke abantu basuke bejabulule ukuphilisa izipho zabo. Akekho usuke enakene nami ukuthi nami phela fanele ngiphose lapha echibini ukuze ngisinde. Kodwa kuthiwa inkosi uKristu yabe sikhuluma kuye ngezwi ukuthi isukuma uhambe, akudinganga ukuthi izimfake echibini. Akabonge uNkulunkulu. Ilokho nokwenziwa ushembe unyazi lezulu ukuthi abantu mase befikile kuye bayaphila nje ngomoya ovunguza kwalo umoya wonyazi bese bephila abantu. Akabonge uNkulunkulu. Cha, ziningi izinto ezikhona abakhonza abantu enkosini, kodwa asikho isidingo kakhulu sokukhuluma ngazo ngoba siyazi ukuthi njengoba silapha ethempelini singabonyazi lwezulu. Ayibonge uNkulunkulu. SingamaNazaretha ayingcwele asebuseni bamaNazaretha eyathi inyanga yezulu ukuthi ebuseni bokuphakama. Ayibonge inkosi. Ngakho-ke nje akukho lapho esizolokhe sigxila khona ukuthi hayi sithi kuyanyakaza kuyavunguza. Cha, ayikho into evunguzayo, siphelele onyazini. Akabonge uNkulunkulu. Kodwa kubiza umuntu ukuthi akube yilo nalowo enhlizweni yakhe ayivumi inhliziyo yakhe eyedwa engenasiqubu engenalo iningi ukuthi mina ngihamba nonyazi. Ayivumi inhliziyo yakho uwedwa ungenayo ingane yakho noma ubukholwa nayo noma ngabe uyingane ekholwayo ungenayo umzali wakho. Akuvume kuwena uwedwa ngoba sisesikhathini esinzima esiyaye sifike sibe sidala uqhekeko olukhulu emhlabeni. Lesi sikhathi esikuso kuhlukana abantu beganene, kuhlukana abantu bezalana, kuhlukana abantu njengoba ngihlala nje ngiseduze nomtshali. Ile sikhathi esenza abantu bahlukane ngoba uzothi umtshali mayethi hayi angisaboni kahle, angizothi ngoba hayi phela umngane wami hayi asambe siye khona la ubona khona. Cha, kubiza ukuthi umuntu akaholwe inhliziyo yakho ukuthi kuphi lapha ekunokuphila ngakhona. Akabonge uNkulunkulu. Okwethu ukuphila kusonyazini bakhonza abantu enkosini. Ayibonge inkosi. Noma ngabe sisebuseni noma ngabe sikuphi, kodwa lapha esibheke khona sibheke onyazini. Kuyalindwa abakhonza abantu enkosini lapha ekhaya. Akabonge uNkulunkulu. Uma ucela noma unikela ufanele ube umuntu onethemba, ufanele ube umuntu olindayo. Akabonge uNkulunkulu. Ungabi umuntu nje othandazayo ebese ubona into yakhe ingenzeke bese uthi hayi ushembe uyabheka. Ushembe kasizi ngoba ushembe uyabazi ubuhlungu bokuthi abe nezinto zakho, kodwa bese kuba inkinga yakho ukuthi wena awukakakulungeli ukuthi lezi zinto yiwele esandleni sakho. Khona into enjalo, sezikhona izinto zakho, kodwa uNkulunkulu usanenkinga yokuthi
wena uqobo lwakhe awukakakulungeli ukuthi lezi zinto zehlele phezu kwesakhe isandla kabonga uNkulunkulu. Ingakho ngihleli ngisho ukuthi indoda eyathandazayo yathi mayithandaza yakhibala sekuphele 10 years ibandla lingakhethi. Useyayiphendula uNkulunkulu uthi hayi khululeke ubona nje uthandaza ibandla lingakheki. Mina bengisakha wena ukuze mase wakhekile wena lo msebenzi othi uyawakha udumo lokwakheka kwawo lungezi kuwena ngoba wena ukuhlulile ngesikhathi uyibona ukuthi ubusa namandla okwakha. Uze wakheka ngoba mina sengakhe wena kuqala kwase kuba amandla ami mina uNkulunkulu ukuthi wakheka kabonga uNkulunkulu. Ilokho bakhonza abahle enkosini uthi uNkulunkulu uyayiphatha izinto zakho kodwa ngoba bese kuba ukuthi awukakakulungeli ukuthi ziwele kwesakhe isandla kodwa ime endaweni yokulinda kabonga uNkulunkulu. Ngibuyela kule ncwadi yokuqala engiyifundile ithe lindani ngoba ningazi ukuba umnini indlu yakufika nina kabonga uNkulunkulu. Ithi mhlambe kusisa, ithi mhlambe kusekukhaleni kweqhubu, ithi mhlambe kusasa, ithi kodwa funa afike umnini indlu akanganifici ningazelela kabonga uNkulunkulu. Akanganifumani nilele. Ingoma lapha ekhaya ithi mangingozeli Nkosi Nkosi yami phakathi kumsebenzi wakho. Isho njalo ingoma lapha ekhaya ithi mangingozeli Inkosi phakathi komsebenzi wakho. Kuyahlupha abakhonza abahle enkosini ukuthi phakathi komsebenzi kaNkulunkulu bese uyalala. Ukulala kuyingozi. Uyalala phela ubhekile kabonga uNkulunkulu. Uyazi ukuthi mawusulele kuyingozi ngani? uNkulunkulu uSathane uyakwazi ukuthi afike ngisho izinto zakho seziphambi kwakho akushintshele zona ngoba phela wena ulele. Athi uyakubuka athi hayi yena impela lento ekuyena iyaphila kodwa inkinga yakho ukuthi ulele. Uyawakhumbula amakhosikazi amabili uthi wayelala edakiwe. Mayelala edakiwe anezingane esanda kubeletha ziyalingana lezingane. Lenye ilali yampitshizo owaye umntwana. Maye simpitshizile iyavuka hawu umntwana wami sengimpitshizile washona. Uthi ubuka lo seceleni kwakhe. Hayi iyaphile yakhe kodwa inkinga yakho ulele. Angazi noma abantu bayangizwa. Izoba khona into ekuwena kodwa inkinga yakho ukuthi ulele. Akulalwe emsebenzini kaNkulunkulu ayibongwe inkosi. Wathi qala hayi uyaphilelwa yena impela kodwa inkinga yakho ulele. Uphila impela lokhu kwakhe kodwa ngoba ulele nginethuba. Wayeseyithatha lefi lekho wayibeka ezingalweni zalo ngoba ulele. Wayeseyithatha ephilayo wayeseyibeka kuye. Angithulele lo. Mayevuka lo uthi hayibo hey mayethi uyayibuka lengane hawu ngoba ngilala ingane yami iphila nje ngase ngiba nengane efileyo base beyibanga lengane. Ngoba uyivukekile webuthongweni lo uyabukisisa uthi hayi owami umntwana yilophilayo akusiyena lofileyo. Wathi lo hayi owami lo mntwana. Icala laze layothethwa konkosi enkosini eyayibusa ngaleso sikhathi igama la uSolomon eyathi imiqala ihlala esihlalweni yayisithi inkosi ngiphi ukuhlakanipha. Ayicelanga into eyiningi. Yayingacela ukuthi inkosi khulisa umbuso wami ube mkhulu. Kodwa kusizana ukuba nombuso omkhulu ungahlakaniphile. Ngoba phela uzowubulala wena ngezandla zakho. Buhle futhi ingakho kuthi uqala kokuhlakanipha ungumesabo uNkulunkulu. La ibongwe inkosi. Engazi nabantwana abancane abakhona kuleli bandla abazi ukuthi ukuqala kokuhlakanipha ukusaba unyawo. Ukusaba abantu abadala. Ukulalela umthetho wakuleli bandla. Ungakwenza okungenziwa kuleli bandla akabonga uNkulunkulu. Uma ke selithethwe icala lapha phambi kwenkosi uSolomon bembanga lo mntwana uyayisithi hayi landani inkemba ngale base bebuya na inkemba ebukhali. Yathi ngizomhlukanisa phakathi lo mntwana ngoba niyambanga wena uzothatha ucezu nawe uthatha ucezu. Yayisizwakala inkosikazi ithi hayi inkosi ungambulali kunokubafe ngcono ukunikela. Uthe mayethakani wena lo ongasiyo vele wakhe wayeseshilo ukuthi hayi kaphi impela akaqhathwa
akakajwe impela ngani siyambanga akakajwe impela hawu kodwa yayisibona inkosi ukuthi kulabo abantu ababili lo akakajwe lo nyomunye uthi okungcono kaphiwa wayazi lo ukuthi noma ngabe uyayithatha lengane kodwa kuyothi mayisikhulile bese idonswa zinseka izwe ukuthi nangu nina wayo akabonga wayazi leyo nto kuphela nje ukuthi hayi noma ngayithatha ayikhulise kodwa kuyothi mhlazane ngakhula iyomazi nina wayo akabonga kodwa ngisendabeni yokuthi ungalala emsebenzini kaNkulunkulu uzulale phezulu kwezinto zakho zife hayi ungalala kodwa linda asimeni bafowethu endaweni yokulinda noma ngabe uyakuthola okucelayo noma awukutholi linda ngoba okukhulu kunakho konke singabantu abahamba indlela yokufa kabonga uNkulunkulu ake umuntu usalindile ebese ukhulekela ukuthi inkosi ngoba kungenzeka ngithi ngisalindele umsebenzi ngivele ngife ngingakawutholi umsebenzi angani wena uthandazela umsebenzi kuphela awuyithandazelanga indlela yethu bese kutholakala ukuthi lokuthandazela kwakho umsebenzi akusakusizi ubunikela impela ubungaphuthi makunikelwa ubuhamba phambili kodwa ukunikela kwakho inhliziyo yakho ibithi inkosi ngikhumbule ngithola umsebenzi inkosi ngikhumbule ngithola ukuthi kodwa bukhohlwa ukuthi inkosi ngikhumbule ngomhla wokuphela akabonga uNkulunkulu ebese ngingakusizi ngalutho ukuthi hayi impela uyakuthola kwalapha emhlabeni kodwa ngomhla wokuphela kuzoba njani akabonga uNkulunkulu asilindeni bafowethu sime nje endaweni yokulinda ukuthi uNkulunkulu kasikhumbule ngomhla wokuphela futhi asifake kulowo muzi wakho sethembisa akabonga uNkulunkulu ngoba uSathane uyahlupha mayefika uSathane kade uthandaza mtshali ume la ume khona uvela ufika uSathane akuqhezule ngamasibovu uyazi ukuthi wenzelani wenzela ukuthi uNkulunkulu mayesefika nempendulo yesicelo sakho akufika uNkulunkulu ungasekho endaweni la kade uthandaza ume khona bese kutholakala ukuthi usefika nesicelo sakho akasakufica endaweni la kade ume khona yake ngenza lento uma ngibuye ebuhleni ngenye imini ngingenayo imali ngithola ulift ungisusa ebuhleni uyongibeka eThekwini yisabatha ntambama ngiyazi ukuthi mase ngiseThekwini ngizothola isitimela nginemali yaso mangifika la kule ntombazana eshaya ithikithi ngithi ngiyafika sengijuluke ngimanzi ngiyagijima phela ngiphuthuma ukuthi hayi ngoba sekuyahlwa mhlambe vele sekuzobe sokugcina ngisithola uma ngifika lapha sengijuluke ngimanzi ngiphethe nezimboko nezikhwama ezinkulu neziqephu awu ngithi ngisaba ngithe awu ngiyacela ke ukuba nami ngishawule ithikithi ngeyimbokodweni ibithi hawo usulate uthi uyabona nje obula ushaya ithikithi siyaphuma isitimela lapha ezantsi ithi njengoba nje ushaya ithikithi isitimela siyaphuma lapha ezantsi ngakho akusekho esingakusiza ngakho ngathi ngisabathe ngiyancenga ukuthi hawu phela iyabona intombazana ukuthi ngumuntu kaNkulunkulu ungengizweleni yathi hayi mase sivalile lapha sivalile linde sangomso hawu ngilinde sangomso nakho ngizolala estation kuthe kusenjalo esikhundleni sokubeke ngabe manje ngiyasuka-ke ngiyaphuma ngiyofuna usizo ngaphandle ngithema ngisamile la kwavele kwakhona into engathi ngibamba lapha emlenzeni ukuthi imanje uyambona umuntu mayidanelwe ingqondo engasazi ukuthi wenzani kodwa isikhathi siyahamba engabe ngenza ama-calls ngizama ukuthola usizo kodwa bese kuba khona into ekujamisayo ikujamise la obona khona ukuthi alukho usizo sazobe ulithole ngoba isishile intombazana yazi uma sezivalile la sisuke sezivalile yabo ngithe ngisamile ngijamile kanjalo yayisiqhamuka intombazane futhi khona lapho isikhweba uma ikhweba le ntombazana ngisondela ngizeduze kodwa ngidumele ngoba phela isithe isitimela sesihambile yini esafuna ukuyisho kuyimi uma ngifika kuyona intombazana ithi hayi bhuti lesi sitimela besiphuma ngithi sokugcina ithi sokugcina impela ithi kodwa kunenkinga ekhona kulayini sila asikaphumi nasestation sihambe kancane nje sase siyajama ngase ngijabula kodwa ngithema ngijabula ngase ngicabanga ngibuye ngidumala ukuthi ukube ngisukile lapha endaweni ngahamba ngayofuna usizo ngaphandle sezibe ngizofice ngiyibanjele namaphara angisalitholi nosizo ukube ngisukile la akabonga uNkulunkulu ukhona into lapha khona ekufanele uhlale endaweni lapho uNkulunkulu akubeka uma usasendaweni yokulinda hlala endaweni ulinda akabonga uNkulunkulu
ngoba kube ngisukile lapho iso lentombazane belingibona khona imizozo intombazane isiza nosizo bengiyohamba mina ngithuka ngithi uShembe kasebenzi lapha emgaqweni kanti uShembe uzile nempendulo wangifica mina senginjani ngingasekho endaweni yokulinda bengiyohamba ngithuka impela ngithi hayi ngibone kahle namhlanje ayikho indaba kaShembe uShembe kasizani uShembe kasebenzi kanti yimi engisukile endaweni lapho iso likaNkulunkulu lingibona khona ngitheni mangiqala ngithemtshali uthi mawuthandaza la usathana akugudluza wenzelani usathane ukuthi mase libuye iso likaNkulunkulu nempendulo yakho lifica ungasekho la kade uthandaza ume khona akabonga uNkulunkulu ilokho bakhonza abahle enkosini uNkulunkulu akasenze sihlale lapha ekulindwa khona silinda akabonga uNkulunkulu Nkosi usabezweni